This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Mas beren melihat mas foto. Surat bius kan ya? Ring-rang lagi kuning ngopi. Ngopi, mau lihat tuh, mau lihat. Terus, kalah. Punten, Kang. Pada kemarin, anu aku naros teh. Naon tadi nanya naon? Geringan aing. Itu oli bolak-balik jadi pas. Ieu sudah. Oh, naon bro tah? Nanya naon. Kota mah kos kitu kade. Banyak naon? Harus setiap beli ulin dulu. Beri sekali narik ulin. Ulin ke mana tuh? Anak raja cenah. Aya anak raja teh mana raja? Astaga di anak raja. Ai di dinya buka panon teu? Enggak apa. Buka baong. Urang mah teh panonna tingalikeun ka itu tuh. Set. Tuh, ada kerajaan itu geuning anakna. Tuh, Ini ya. nah, Di ruang maju. Tuh, itu tempat rekreasi ya teh. Tempat ulin. Geus arek karojay ke mana-mana lah. Si Amang bisa arek karojay ka dieu dah. Gerbangna tak tahu emang setuju ke sore. Oh. Bukan orang kurang pinakin di negara jalan tanah pinakin. Oh, jadi gitu ngejangkot. Bolodong budak teh nya, mesti beja. Nyebut bolodong. Gitu kan rongsok. Udah rongsok ke aja mah teh. Bolodong juga.